Hi mga maldita, kumusta guys? Dugay-dugay na dyan ko wala ka voice over sa. Kasi murag laay kog upload og video. So nya last time nag-upload ko reels or video nga grabe pagkatambuka sa sagbot. Dili ang utanon may tambok, ang sagbot may tambok nga man tani sila vitamins. Unya usa pa sad guys, pas paninoon tubo ning sagbot nga may pagsagbot na atong kaunon sa pipitaw. So mo na guys nga ako'y na stress to. Ako silang gipangguna. So akong stress akong sila'y akong gipahimungtan, di ba? Na productive pa akong adlaw, nya makalimot pa ko sa akong problema kay maguna-guna din his among sagbot. Nya kana sila ba nga nung paspas yun na siya mong tubo og I don't know ngano jud kana siya sa kay murag mao gina ko na matikdan no imong tanom hinuon mo uron, may kuanon sa ud, may kuanon sa mga mananap, may daling mamatay unya ang sagbot. Paspas way hasol, lupigan ang palawan guys. Kusog ki siya motubo nga wa man ta siya vitamins. Nya maglibog jud ko ani niya no kung ngano gid siya nga ang imuhang gitanom diha mao pay pagtisok nimo, mao pay paguna. Nya nigtubo na mag-anam-anam og maayo ning sagbot. Mo jud nay grabe nga wa ko kay bawon sa explanation ana. So comment mo below kung kay bawo mo ngano na siya. So mo na nga kung gini siyang hinahinayan diha gunaw kay paspas ra sa video guys pero hinay jud tas personal. To unsa bay dalian ato nang hinahinayon kay ako raman gihapoy magunaan kung tanon-tanawon di magihapon na siya mga wa dia. So mao na siya daghang kay salamat sa pagtan-aw ug sa pag-support sa among amazing Veshi nga episode nga mga tawa ta guys. So daghan kay salamat. Salamat sa pag-watching. Bye-bye. So, mao na atong nahuman guys sa day 1 sa atong pag-remove sa mga weeds or sa mga sagbot. So, mao na atong agi sad guys, day 1. So, ako na po isunod limpyuhan kini na po dapit nga re. Ato na nahugaw kay ang kamot nagpalawog ko sa manok kana date ako nang limpyuhan karon which is the day 2 ni apil sa ni sa akong limpyuhan. Ito na limpyuhan karon guys. So, kuha sa tas ato ang guna og atong gloves. Nabunuhan na nato atong tanom.